Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vakti, studiyada Muhammed Zekeriyaev. Bugün programımızda. Kırım Cumhuriyeti'nin yol başçısı Sergey Aksyonov Ermeni Bazar şehrinde çıkış toplaşıvını geçirdi. Muşavirenin mevzusu Titan zavodunda Vevhulade vaziyet peyda oluvının o günde aluvdır. O hayat etkenine göre Vevhulade vaziyet peyda olğanına nasıl hareketler yapılacağına planlar işlep çıkarmağa gerektir. Если у нас там сернистый ангидрид там превышает, не знаю, там 2 ПДК, то есть как бы начинается там мойка улиц. Если это 3 ПДК, там, допустим, там моем там подоконники, там обрабатываем поверхности там специальными жидкостями и так далее. Если это, допустим, 5 уже, то мы приступаем там, ну, к примеру, там, к вывозу людей, там, ну и так далее, остановке предприятия. То есть пошаговый план действий, которого, надеюсь, нам удастся с вами избежать благодаря принятым мерам. Sergey Aksyonow'un sözlerine göre bugünkü günde eşikli toplanğan havuzundaki suyun derinliği 1 metr 32 santimetrini teşkil etti. Bunun birlikte Kırım yol başçısı ayrıca aprel ayına kadar gerekli derinlikке erişmek planlaştırganını kayıt etti. Yakın vakitte yerli donatmalarını olğan zemanevi koçucu laboratoriya satın alınacak. Kırım'da Cumhuriyetimizin Nazirler Şurası o günde Milletleri Komitetinin toplaşığı olup geçti. Anda dim timsalcileri, milli medeniyet muhtariyetlerinin vekilleri toplandılar. Episi idareler Cumhuriyetinin yol başçısına yapılan işleri akta esabet verildi. Halk diplomatiyası, milletleri ve konfessiyara münasebetleri akta da söz yürsetildi. Ayrıca halklar dostluğu evinin işi de müzakere edildi. Сказать еще раз вам слова благодарности, с большим уважением, с колоссальной за ту работу, которую вы делаете, на ваших плечах межнациональные миры согласия. Мы, как органы власти, соответственно, будем помогать всячески содействовать, то есть как бы развитию укреплению межнационального мира. Kırımға resmi ziyaretінен Türkiye'nin Kırım-Tatar Medeniyet Teşkilatları Federasyasının reisi Universal keldi. Mında o bir sıra görüşüvlerini planlaştıra. Onlardan biri Ankara'da Kırım-Tatar Medeniyeti Günleri tedbirine kelgen eyetinen görüşüvüdür. Hatırlatamız, bu merasim keçinleri Türkiye'nin paytahtında olup geçken edi. Anda Kırım'dan kelgen büyük eyet bulundu. Bu Kırım Rusiyanın birleşkeninden son vatandaşlarımızın ilk görüşü oldu. Musafirimiz tarif etkenine göre bu Daesh'nin tek başıdır. İllerde beraberlikte çok leyhalarının amelge geçirilişi beklenili. Bugün Millet Telekanalının da ziyaret etti. General Müdürümüz Ervin Musayev onun için kanal boylap ekskursiya geçirdi. Universal Teleradyo şirketinin büyüklüğüne taciplendi. Ve bugün de Millet TV'de böylesine özel dünyadaki tek Kırım Tatar resmi bir yayın organı olan Millet TV'de bulunmaktan, Vatan Sedası radyosunu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye ile Millet TV ve Vatan Sedası radyosu da ikili ilişkilerle daha da ileri seviyeye getirecek faaliyetlerini ve buna inanıyoruz ve mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet Duma mebussi Ruslan Balbek regional avto çerçevesinde şahsi gражданlar kabulunu geçirdi. Ona 10 insan müracaat etti. Onlardan esas sualleri mesken meselelerinin kvartiralar ve toprak damartaları hazırlığının bağlı edi. Episi sualler boyunca anlatmalar belgelendi. Gelecek bu problemler çözülmesi için memuriyet vekilleri gражданlarının iş alıp baracaklar. Через прокуратуру, уже не через судебную ветвь власти, мы восстанавливаем людей на квартучете. Поэтому это уже вопрос как бы отработанный со всеми органами власти. Поэтому если где соотечественники сталкиваются с такой проблемой, то есть можно обращаться ко мне, в мою приемную, либо самим обращаться в прокуратуру, и практически 100% по всем вопросам там, где мы обращались, прокуратура везде обязывала местной администрации восстанавливать на квартучет. Ахмеджет районунun Чойынчы көйінде ерлешкен Березка бала бақчасында балачықлар үшін елбаш тедбірі кечті. Кенчелер бұйық хуанчнен тогерек яратып ойнадылар, ерлар ижра еттілер ве ширлер оқыдылар. Баларының келечек байрамынен хайырламақ үшін Devlet Duma мебусы Руслан Балбек де келді. Велбетте бақшышлар кетірді.
касебет, азырлыклар ve эйжан. Ama bu duygularını yaşagan son herkes masalga dalgan gibi oldu. Musafirler ogünde muhteşem çıkışlar takdim etildi. Onu Күнеш nurları Sirlevalı bilingval takımının balaçıkları hazırladı. Мында кичик театраль сана ерлештирилген, балалар исе акыкый актерлар кыбы чыкыш япалар. Ve elbette bayramda esas tılsımcı dep sayılgan Ayaz dede de bulundu. Çok beklenilgen bakşışlarını balalar özgün şekilde kabul ettiler. Bu yerde bakşışlar bankomatı da yerleştirildi. Bundan da gayrı bir balaga mebus Ruslan Balbek'ten tatlılıklar, kutucuklarını hediye ettiler. Balalar buna pek kuvandılar. Мы очень довольны, даже все праздники превзошел все наши ожидания. Большое спасибо, во-первых, тому, что депутат Государственной Думы преподнес нашим детям такие замечательные подарки, побаловали их, порадовали их. И моему сыну как раз преподнесли подарок, набор инструментов, чему он будет очень рад, как настоящий мужчина. Да, bu bala bahçasına Kırım Tatar milli kiyimlerinin tükülüvü için sertifikat hediye edildi ve bu bayram arifesinde en kıymetli bahşiş oldu. Sertifikatlarını Çoyuncu koyundaki Berezka, Mazınka koyundaki Solnышка ve Mahmut Sultan koyundaki Vasilyok bala bahçaları elde ettiler. Мы этого давно ждали, это такая была необходимость, потому что нам хочется, чтобы на праздниках, на мероприятиях наши дети, естественно, были в красивых национальных одеждах. Это развивает культуру, обогащает культуру. И хочу, конечно, поблагодарить наших спонсоров Руслана Исмаиловича Бальбек, Руслана Ришатовича и, конечно же, спонсора Рустема Велиева. Большое им огромное спасибо. Endi 4 yıl devamında Ahmecit rayonundaki bala bahçalarında bilingval takımlar açılığı programması çalışa. 2015 seneden başlap tamam şu takımlarda maddi tekniki baza pekatörüvü boyunca yardım gösterili. Реализации и предоставлению в детские учебные заведения учебных пособий в виде мультимедийных пособий. Следующий этап был это укрепление материально-технической базы, связанной с обновлением мебели, столов, стульев, кроватек. И мы анонсировали вот уже третий этап. Это когда в каждую аналогичную группу, аналогичный детский сад, будет подарен комплект национальных крымско-татарских костюмов. Проекты реализуются за счет средств меценатов. Здесь нету бюджетных средств. Bu senenin sonuna kun tuvgan şkolne ve Kulçuk köylerinde yerleşken da uç bala bahçesi bolye sertifikatlarını elde edecekler. Bu leyhanın amelge geçirilüvü 2019 senesi devam ettirilecek. Bayram tedbirinin sonunda balalar parlak narat teriginin yanında Ayaz dedenin, öz ana babalarının ve dostlarının fotoğa çıktılar. Ayaz dede Харқыз нарат велбетті бақшышлар. Бүгін Ахмезжет районының школьная қасабасында ақықы елбаш байрамы кечірілді. Бұл еркез үшін ән чоқ бекленілген ве қуанчылы тантаныдыр. Ама янны ел арфесінде кечірілген тәдбірлер ән кічік серджілер үшін айрыжа қуандыр. Оларының сырасында бала бақшыларында қатнағанлар да бұлынды. Кенчелер насыл бақшышлар әлде еткеніне ақта мұғбирымыз біле. Музыка ve acayip kiyimler kiygen балачыкларның шен давышларының школьный хасабасының бала бақчасында Дульбер нарат терегенде атешчиклер якылды. Bu bala bahçasında bilingval takım endi 3 yıldan beri çalışa. Balalara iki tilde yani Rus ve Kırım Tatar tillerinde bilgi ve terbiye bereler. Bu vakit devamında Moise büyük neticelerge yarıştı. Olar Kırım Cumhuriyeti'nde geçirilgen çeşit munisipal konkurslarında galip çıktılar. Билингвальное образование внедряем по просьбам родителей, учитываем их запрос и пожелания. Поэтому надеемся, что на следующий год, если будет запрос, мы еще откроем одну билингвальную группу. Yılbaş arifesinde balalarga boş kolunyan kelmeyler. Balalar bahçasında kençeler için milli kostümler komplekti satın alımına sertifikat bağışlandı. Buna bücjetten tış paralar ayrıldı. Yani sponsorlar destek gösterdiler. Мы вручили комплекты для детского сада «Школьная» и для детского сада «Родничок».
Также получат аналогичные сертификаты еще 4 детских сада до конца этого года. И мы уверены, что в таком духе и вот воспитание в таких группах послужит только укреплению межнациональных отношений. Балаларны ана бабалары да яны йыллык масалга далдылар. Кенжелер ве масал карамалары чешит ренклерден парылдылган нарат тереге трафында шенледилер. Oyunlar төшедилер, ширлер окудылар. Эркес атта буйуклер биле мераклы oyunlarda иштирак иттилер. Бу тедбирди эки девлет тили яныгырады. Дети рады сюда ходить, с уважением ходят, стараются, ими очень сильно занимаются, они довольны то, что посещают этот детский садик. Нам все нравится, в принципе, главное, ребенку хорошо, с удовольствием ходит в садик, это главное, мне кажется, для любого родителя. Обучают, в принципе, это хорошо, знать крымско-татарский язык, это нужно каждому. Мемурларның сүзләренә күрә, бүген Кырымда районның муниципаль программасы бар. Бу программа буенча эки телдә насыл ве тәрбие берген һәр бала башчасы өз матди техники базасыны пекетмек өчен ярдәм ала белә ве кирәкле донатмаларын тулдыра. Асан Беблаев, Виталий Голубов, Милет телеканалы. Еп жамбазлары эквилибристлер клоун тәрбие етілген аюф ве папағанлар. Сонында есе аяздыде ве хар қыз азырланған әдиелер. Яны ел арфесінде өксіз сахат ве ана бабасыз бақымдан қалған балалар үшін байрам азырланды. Бұл байрам циркте шерінің яны еллық нарат мирасима деп кечірілді. Тедбірінің тешкілячысы кім ұлғанны ве кенжелеріні да насыл сюрпризлер бекленгеніні Айшы Шулакова біле. Нефес алмайып айретлі бақышларнен балачықлар төпеде ава гимнасткасы учқаныны көзетелер. О цирк кубесі алтында мурекеп трюклерні бежере. Цирк темашасының қызғын вақыты, ава арқанлары, кушақлар, алқалар, арбалетлер или шоу жонглерлар, тәрбие етілген аювлар, көпеклер ве папағанлар. Бір мейданда елбаш мүжизелері көстерілі. Балларының дұйғылары толып таша, тәбесімлер парылдай. Тылсым ве қувач мұйты үкімсіре. Мне понравилась Снегурочка и Дед Мороз. Молодцы, что вот это все приготовили. Пусть продолжают в том же духе. Большое спасибо за то, что организовали такое замечательное шоу. Красивый праздник. Спасибо большое вам. Нам подарили подарки, а просто непонятно, такой тяжелый подарок вообще. Циркте кечірілген елбаш байрамында бинден зияда кичик қырымлылар топланды. Бу сақат, өксіз чоқ балалы векелері аз олған құранталарының балларыдыр. Уникаль ве 2 саатлық программа кичкене серджилерні тылсым әлеміне алып кетті. Бу нумайыш бедава кечірілді. Честно говоря, очень-очень понравилось. Нам 4 года, мы первый раз в цирке, и поэтому, наверное, спасибо администрации за такие мероприятия. Все хорошо, все прекрасно, очень понравился наш цирк. Великолепные актеры, великолепно выступают. Очень хорошо, спасибо большое администрации города, спасибо Сергею Валерьевичу, дети все довольные. Бу ерде әрбір кіші озыны цирк артисты ролінде сынап бақмасы мүмкін. Парлақ урбалар, киген клоунлар есе оларға бу іште ярдым етелер. Бу ерде әршей башқажа. Цирк артистлері эпосы стереотиплерні боздылар. Аяз дедеве қар қызы залға чаналар үстінде тайып дегілді, ерлі автомобильде чықтылар. Елбаш байрамның эссас илваны есе бош ерде осып чықты. Эр ел, яны ел байрамы шер айкиметінің иманесінен кечірілі. Буынды яқшы ананеге кечірілді. Крым пайтақтының реберлері балларны келе атқан байрамнен шахсен хайрладылар. Самое главное, мы сегодня им дарим праздник. Праздник новогоднего чуда, праздник надежды, праздник любви, праздник отношения взрослых к детям. Всех с Новым годом поздравляем, дарим подарочки, чтобы они понимали, что они нужны и о них заботится не только Симферополь, но и вся Россия. Ахмеджи циркінде кечірілген ажайып елбаш темашасы парлах бала байрамына чевірілді. Яны ел арфесінде балачықлар тамам бойле тәдбірлер ақта арзу етелер. Мерақлы программадан ғайры балалар үшін бойлекі бы татлы бақшышлар да азырланды. Айша Шулакова, Владислав Кравцов, Милет үшін. Ахмеджетті яны елнын башындан чоплюк ве ұшық үшін бір төлев көрсетілі. Крымэнерго девлет муэсесінің абунеджілер қызметі шерлілер чоплюк топлануы ве алып кетірілігі ақтаки адев
кағытларыны да дархатажақ. Бу ақта шер мемориятының башы Наталья Маленко білірді. Одинечек тариф аля да таздықланмады. Бу суалны акимиет январь айында музакире етежек. По всему Крыму вводится единый оператор. Это не касается не только Симферополя, который будет работать с теми организациями, с которыми будут заключены договоры. Эти договоры нам дадут понятие, с кем у нас будет в Симферополе он работать. Много будем говорить об этом по телевизору, много будем об этом говорить по радио, будем информировать, как только будем обладать информацией. На сегодня просто позиция такая, которая должна быть понятна всем. Не будет чисто там, где никто не платит за вывоз ТКО, но все их активно складируют где-нибудь. Поэтому для того, чтобы это было все взаимно, будет таким образом проходить процесс. Ялтыда қанунсыз иншаатларны йықып башладылар. Бу ақта курорт шер мемориятының матбуат қызметлерінде хабер етілі. 15 ел девамында рухсет бірінші весиқаларны алмадан чықышларындан тижари объектлер көчірілі. Бу ишлер Московская соғағындан алып барыла. Бу ерде лариклар ерлешкенінің себебінен пияделер кечіп оламайлар. Қанусыз объектлерінің демонтажы шер мемориеті ел башчысы авалері бойынша кечірілі. Бу тедбір девам етілежек курорт шерінің акимиеті Ялта қанунсыз объектлерінден толусынен темізленежек деп вады етілі. Дальше будем продолжать. Есть много еще объектов. Это и по скверу Некрасова, это и множество незаконных построенных гаражей. То есть работы еще предстоит много сделать по приведению в соответствии с законом нашей территории. Қызыл китапқа кірсетілген 100 кило балықны браконьерлерден чекіп алдылар. Бұл уақытта Қырымзы энерджилар идаресінің матбуат қызметі хабиратта. Жинайчыларының Орловка койы янында туттылар. Екі ерлі сакин балықларны тұтқан сон, оларны суфдан чықарайдылар. Денізчілерінің рухсет весихалары yok еді. Тұтылған балықлар арасында бұйық мерсін таш енгечі ве жылар тапылды. Зарарының умуми миқдары 600 000 рублені тешкіл етті. Қанун бұзыжыларға қаршы мемори протоколлар тізілді, чекіп алынған биоресурслар экспертизаға yollanıldı. Bundan son жинай иш ачылы вақта қарар алынacak. Қырым көпірі янында мұтығазыслар құшлар үшін ақықы зияфет тешкіл еттілер. Анда ем масалары ерлештірілді. Оларының Тузла адасында құш сүрелерін топланған ерлерді донаттылар. Болетет бір көпірінің экопрограмма лейхаларында бірісі деп сайла. В районе Крымского моста обитает очень большое количество птиц, среди которых наблюдаются представители редких и охраняемых видов. Они прилетают сюда большими стаями. Мы осуществляем регулярное наблюдение за орнитофауной, производим анализ численного состава и видового состава. Әлде етілген грант мұкафатларынан амелге кечірілді. Қырым Өндеслік ве педагогика университеті мұқтешім Қырым яни великолепный Крым деп адыландырған мода коллекциясына топламыны нумайыш етті. Дульбер киімлеріні біздің телевизион тақымымызды көрді. Идеал бой қияфет, тешамлы урбалар ве мефтюн этичити бесюмлер. Қырым Өндеслік ве педагогика университетінде мода нумайыш башланды. Он модель парлах урбаларының нумайыш еттелер, образларының муэлифлері университетінің студентлерідір. Ежегодно представляется коллекция, которая выбирается из лучших эскизов победителей. И научное направление нашей деятельности в студенческой лаборатории моды Селям – это влияние национального крымско-татарского костюма на модные тенденции. Дизайнерлер бұл коллекция üzerinde август айынан берлі çalıştılar. Ишкет тек Қырым Өндеслік ве педагогика университетінің студентлері де гілді. Башқа али оқып йұртларының, колледж ве атты мектеплерінің тәлбелері ве желп етілді. Олар модельлерінің эскизлеріні ишлеп чықырмаға ярдым етелер. Темелі азырлануфның ве бар көчінен түршувларының нәтижелері бірден көрінді. Лаборатория ОС иші ичун Росмолодежь тешкілетіндан молодежная инициатива адлы номинациясында грант әлде етті.
Грант, который мы выиграли, конечно, нам очень помог. До этого времени деятельность студенческой лаборатории моды держалась чисто на инициативе преподавателей, студентов. Дизайнерлер için ilham menbası olar Kırım tatarlarının milli urbalары oldu. Bütün moda laboratoriyası keçirgen işinin esas gayesi tamır halkının ananevi kıyımlarını kaydırgan teklemesi oldu. Bu kolleksiyada urf adetler ve yanı yenişler karışması neticesinde yaratılgandır. Diana eminliknen podiumda adımlay. Onun vazifesi pek mühim. Yana o kiyimlerinin dülbüllerini göstermek gerek. O adi model değil. Kemer kostümlerini Diana özü işlep çıkardı. 20-15 senesinden birli Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesinde okuy. Bu vakit devamında dizaynerlik işinde büyük tecrübe elde etti. Наша коллекция представлена в ярких красочных цветах, так как это воплощение крымско-татарского костюма, но с элементами современной одежды, с современными цветами. В данном сезоне, в году 18 и 19, популярны в палитре Пантоне именно такие яркие цвета. Tedbirde tek üniversitetinin studentleri degildi. Kırım'da nam kazangan artist ve Ukrayna'nın sanat erbabı Ureni Kenjikayeva da iştirak etti. Halk yerleri ve zemanevi kompozitsiyalar bütün tedbirinin maitneni açıkladı. Yani urf adetlerini zemanevilik yan yaşa bilgenini gösterdi. Kayıt etmelikке çıkışta bulungan artistler hepsi kutürye studentlerinin urbalarında ediler. Мне сегодня я получила огромнейшее удовольствие от выступления на этой сцене. Пела песню, которую очень давно написала, ну и кусочек сегодня был, разумеется, на французском языке. Bu sene barde elde etilgen grant çoksu niyetleri gerçekleştirmeye yardım etti. Endi laboratoriya için maddi tekniki bazada satın alındı. Mında hem tohumlar hem de gerekli teknika var. Bu iş devam ettirilecek. Ali Oxuf yurtının dizaynlerinin dülber ve motorbalar yaratılığı boyunca gayeleri pek çok. Elmas Ablakimova millet için. Bizim yayınımız sonuna yetti. Milli telekanalından ayrılmanız. Akşamlar rahat geçsin.